Lijep pozdrav! Evo, nakon par dana pauze, Ivan je opet s vama na Pro Tipsteru. Kao što dobro znate, prošli sam tjedan završio s dvije neuspješne oklade, iako su ova dvije bile dosta blizu, ali kao što se kaže, kad vam ne ide, onda možda je bolje nekad uzeti pauzu i odmorit se. Ali opet, radi vas morao sam nešto za danas odabrat i zato sam odabrao sa naših kolega sa talijanskog Pro Tipstera jednu okladu. Radi se o utakmici Alaves Malaga iz španjolske primere, a samu okladu odabrao je tipster ADG60 koji ima čak 80% pogodaka na utakmice Alavesa. Za samu okladu dvije su ključne stvari. Prva stvar je ta da je Alaves svoju utakmicu igrao u subotu, dok je Malaga bila na terenu u ponedjeljak. Što znači da je Alaves imao 48 sati više vremena za odmor od gostiju, što je, priznat ćete, značajna razlika, pogotovo kad se radi o ekipama koje nisu naviknute na igranje u ritmu vikend tjedan. A osim toga, treba naglasiti da je Malaga ove sezone izuzetno loš gost, da ima jednu pobjedu na strani i čak 7 poraza. Upravo zbog toga talijanski kolege odabrali su kao tip pobjedu domaće momčadi Alavesa, za što se može dobiti odličan koeficijent 2,14. Evo, nadam se da ćemo ovog puta biti uspješniji nego krajem prošlog tjedna i da će vam to biti dobar poklon za Božić. Svih vas pozivam da nas pratite na Fejsu i da nas tamo lajkate, kao i da se pretplatite na naš kanal na YouTube. Lijep pozdrav svima!